Dobrodošli u još jedan video YouTube kanala Kronolog, kanal o satovima. Evo, baš sam dugo sam zapravo čekao i jedva sam dočekao da recenziram ovaj Orient Kamasu, jako popularni model za koje kažu da je najbolji sat s kojim bi netko trebao započeti kolekciju satova, pogotovo ako neko želi započeti kolekciju automatskim mehaničkim satom. No ovdje sam htio sam dati u ovom videu jedan poseban naglasak, a to je u biti vlasništvo kakav je zaista sat. Jer vidimo ovakav sata, znači ovo je Orient Kamasu, znani za službenog naziva Orient Mako 3, kojeg možete naći tako kad googlate na Google ako želite kupiti, prije ćete ga naći ako utipkate Orient Mako 3 i za njega vidimo jako puno video recenzija. I evo da vam odmah kažem, ja ću se fokusirati na to da vam kažem kako je stvarno iskustvo nošenja ovog sata, jer ga već imam 4 godine i mogu vam reći zapravo u čemu je hype oko tog sata i u biti koje su mane tog sata koje se ne spominju, jer naravno za tu cijenu, znači ovaj sat je jako povoljan, može se dalje, sad sam pogledao, može se dalje kupiti za 240 eura, što je jako povoljna propozicija za ovakav sat, za jedan praktički diver sa krunicom na šarafljenje. Evo, ja ću vam odmah zapravo početi s tim u ovom videu reći u čemu je prednost, u čemu je problem. Kao prvo, morat ćemo biti pošteni, reći ćemo je prednost da će sat jako lijep. Ne znam koliko se dobro vidi na videu, kasnije ću ga pokazati na suncu, ali ovaj sat jako izgleda, evo malo sada stavila bude svjetlije, jako izgleda lijepo, cifer, to je brojčanik izgleda jako dobro obrađen za cjenovni rang. I ne samo to, nego se sve jako dobro poklapa. Kao što vidite, ovaj bezel okretni se jako dobro poklapa sa ciferom. Na prvu sve izgleda sve lijepo stoji. I plus samo kućište, obrada sve lijepo, to je njegova prednost. Zapravo, mnogi ljudi koje sam sretnao poznanici, kad su vidjeli ovaj sat na ruci Orient, rekli su joj kako je to lijep sat, baš koji je to sat, je to nešto skupo. Znači zanimljivo je to da se vidi da sat lijepo izgleda na ruci, iako je diver, i to mu jest prednost glavna. No ja ću vam sad odmah reći, jer imam milijardu recenzija, kako sam rekao na YouTube-u, u čemu je problem. Za tu cijenu. Zašto je to Odmah ću vam reći, problem je u biti u kućištu sata, kako se nosi, njegovoj težini. Iako ovo nije debelo kućište, ovo je samo 13 mm debelo kućište. To je dobro za diver, nije predebelo. Promjer je 42 mm. Službeno je lug do luga 47 mm, ili 46 zapravo po mom mjerenju, 46 bolje reći, što je jako kompaktno. Za ovaj sat kasnije ću pokazati kako on stoji na ruci. Znači, jako je kompaktno. No, glavni, recimo ja ga nosim već 4 godine, ima nekih mana. Možda najviše, kad vi recimo njega probate, evo vidite kako se lagano stavlja na ovoj narukvici, znači dosta narukvica djeluje kvalitetno, još ću isto pričati. Djeluje super, divno, sat je udoban, narukvica ne čupa dlake, na prvu sat dobro stoji. Izgleda kompaktno, ne izgleda prevelik. Moja ruka je otprilike 18 cm obujma, opsega, što nije ni velika ni mala ruka, znači ok stoji taj sat. Ali, kad ga vi duže nosite, zbog njegove težine i dizajna kućišta, on počne žuljati. Znači, to je prva mana koju sam ja primijetio kao vlasnik. On počinje žuljati i stvarno uz ovu narukvicu, nije samo narukvica na kućište, on je neudoban za nositi. Nakon 2-3 sata se osjeti kada ga usporedim s drugim sličnim ovakvim satovima, kao što sam recenzirao Vostok Amfibiju. Amfibija puno se udobnije nosi nego ovaj sat, iako jest manja 40 mm, ali sve skupa je puno udobniji
praktični sat. I to počne jako smetati. I to je u biti prva mana koju bi rekao za njega. Dalje, što sam htio reći je znači možete vi, onda vam dođe na ideju da vi promijenite narukvicu, da stavite nekakav NATO, imam NATO remen i za nju, ali sad nije vrijedno uopće spomena za ovu recenziju, jer u biti nećete puno toga dobiti, ovo kućište gore teško i samo kućište sat je teško i ono će vam, kad stavite na NATO narukvicu, će vam činiti veliku protutežu i opet će sat žuljati, opet ćete ga osjetiti da žulja. No evo, sad evo odmah da idemo demonstrirati koliko je sat težak. Znači ovdje sam donio ovu kuhinsku vagu i idemo odmah vidjeti koliko je sat težak, da odmah demonstriram. Znači s ovom narukvicom sat je težak 158 grama, što je teže recimo od drugih divera, primjerice ako kupite, naravno ako kupite Omegu 300, Seamastera 300, on će vam manje, ne puno manje, on će vam težiti oko 120-130 grama kad oduzmete linkove, ali on će biti lakši i bit će udobniji za nošenje. Evo čisto ta demonstracija težine samog sata. Idemo ugasiti. Dalje mane. Koje su mane? Imamo još neki mana oko kvalitete sata. Evo sad ću vam demonstrirati. Znači ova baš bezel jest precizan, pada točno nema problema ko Seiko da ne pada, točno na minute, ali on se može vratiti nazad kao što vidite. Znači on je, vidi se da, i to je odmah bilo tako u početku, on je trebao biti jednostrani bezel, ali on radi kao, on će vam moći malo ići na suprotnu stranu, naravno ne želim ga sad skroz razbiti, ali u biti nakon korištenja, nakon samo par mjeseci korištenja, ovaj bezel se već može vratiti unazad. On je jednosmjerni bezel, jednosmjerna luneta i ne bi smio se vraćati nazad, to je mana. I usput ova operacija lunete, to jest operacija u smislu korištenja, nije baš glatko, nije baš pouzdano, nije baš lako uhvatiti ove, kako se zove, utore da se bezel može okretati. Znači nije baš tako najbolje iskustvo. U tome ja bih čak rekao definitivno kod Seiko modernih modela je to bolje. Znači bolje iskustvo nego to. Dalje, znam, pričamo o manama, ali čisto da se zna, ova sama krunica je jako mala i nije baš lako operirati, potom ako je mokro, ako su ruke mokre, znojave ili imate, ne daj Bože da imate rukavice, znači s ovom krunicom je jako teško upravljati. Dobro, nije teško ovo izvući, to je jedna prednost, znači može se izvući, sad kao što vidite ovdje ima hakiranje, to je dobra stvar i to ću pričati malo kasnije o detaljima. No, ova krunica jest mala i vidite kako baš neki put se dogodi da mislite da ste zašarafili, vidite teško se može, baš zbog ovog štita za krunicu koji nije dobro dizajniran, koji previše viri, koji ne izgleda čak niti baš lijepo, nije lako ponovno zašarafiti. I dogodi se da mislite da ste zašarafili, a niste zašarafili, može vam voda ući unutra. Znači ja sam s ovim satom išao u more, jasno on je vodootporan, sve to u redu s njim. No dalje imamo, baš kao što sam naglasio, mana ko kvalitetu, znači čelik isto također mekan, ja sam ga sad ne vidi se baš ovdje na ovim snimci, ali ja sam imao jednu demonstraciju, sad neću opet da ga ne izgrebem, ja sam njega uspio izgrebati, evo vidite, zapravo ovo nije ugrebotino od korištenja, ja sam ga s ovim ugrebao demonstrativno komadom plastike, kao što vidite ovu ugrebotinu ovdje, znači tako zapravo realno nekvalitetan, on neće zaržati, ali to je mekano. Jer ja kao što imao sam onu Vostok amfibiju, njega sam više koristio i ima manje ogrebotina nego Orient Kamasu, znači štedi se na toj čvrstoći, na kvaliteti čelika. Je li to 312L, koji je to čelik? Sigurno nije. To jest neki nehrđajući, vidite kako se nakupilo ogrebotine, iako ga nisam ni puno koristio, nisam ga baš... Znači on doslovno toliko je mekan taj čelik, da barem po meni kako sam ja demonstrirao da ga plastika ogrebe. Ajmo malo sad o kvaliteti narukvice. Na prvu ona izgleda dosta dobro, ovi su linkovi puni, no vidimo da se štedilo na tom satu, od kud ta cijena. Znači tu ima
ovu kopču od prešanog lima. Sada danas možete kupiti ove takozvane Kineze, ali ne samo Kineze, Long Island watches i ove europski proizvođači, Steinhardt, imate povoljnih divera za oko 300 eura koji možete, znači dobijete bolju narukvicu, dobijete od tokarenog čelika, a ovo je prešani čelik, jeftina narukvica kako je išla kod Seika prije 20 godina, 10 do 20 godina. Jest, ona je jednostavna za zatvoriti, dobra je, robustna je ovdje, ali to je definitivno ušteda, nije dobar osjećaj kvalitete. Sigurno nećete ići roniti s ovakvom narukvicom, jer imate osjećaj da će se svaki tren raspasti. Još jedan detalj jest, znači poklopac naravno nije providni, nije proziran. On je laserski graviran, tu pišu detalje od sata, malo koji su modeli to, da je stainless steel, tako sad to nije bitno. No što sam htio pokazati je, vidite, zadnji link na narukvici je prazan i tu se očito štedilo na tom praznom linku. Evo, vidite, uspjelo je. Znači, na tom praznom linku se štedilo, kao što vidite ovdje kvaliteta, onda pojavi se rupa na kraju. Zbog tog praznog linka i dobijete taj osjećaj nekvalitete. Uz to, isto vezano baš za nošenje, ovo je safirno staklo, to je prednost, znači pravo safirno staklo, neće se zgrebati, nije se meni zgrebalo, no nema nikakav antireflektivni premaz i kao što vidite, evo malo da vidite kako to izgleda, znači vi to nosite i recimo ovako vam dođe ovaj odbljesak i vi zapravo ne vidite koliko je, mučite se da vidite koliko je sati i iskreno to se osjeti. Sad baš me zanima kako bi to bilo i kod Rolexa, oni isto nemaju te antireflektivne premaze, ali možete sada vidjeti koliko je ovo, koliko ovdje ima puno refleksija na ovome, koliko se puno safirno staklo, koliko stvara refleksija. Još jedan mali detalj, uz to samo kratko da je ova krunica potpisana ovdje. Znači pokrili smo ovo oko stakla i idemo dalje. Sad ćemo malo više ću pokazati malo tih tehničkih detalja oko ovog sata. Nastavljamo malo sa tehničkim detaljima, ali isto tako iskustvu. Što se dogodilo isto tako negativno? Da, nažalost fokusiramo se više na to u ovom videu. Kad sam kupio ovaj sat, kad bi ga se navelo do kraja, on bi išao dosta brzo. Znači on bi na ruci išao čak 40 do 50 sekundi plus na dan. U trenutku kad bi bio skroz navijen i to očito nešto nije bilo u redu. I odmah sam ga pod garanciju doveo, kupio sam ga na orienturen.de i za njemačko tržište dolazi sat pod samo 1 godinu garanciju, tako je pisalo barem. I po garanciju sam ga popravio, znači nešto nije bilo u redu, rekli su mi ima ovdje ovlašteni servis, jedna veća urarska radnja, ovlašteni servis i rekli su mi da nije valjala ova glavna spirala, Federhaus takozvani, koja daje pogon satu, znači ona nije bila ispravna, sad što se dogodilo vjerojatno proklizavanje. I oni su to zamijenili i onda sam još naručio isto vrijeme, sat nije baš bio dobro reguliran, on bi pod normalno zapravo išao negdje plus 10 do plus 15 sekundi na dan. Pod normalno, prilike možda plus 10 i vidjelo se zapravo da ide, da bi uvijek išao tako, znači u svim pozicijama. U biti, u čemu je kvaka, tu nema prave kontrole kvalitete, oni ga ne reguliraju, Orient ga ne regulira kad izlazi iz tvornice, zapravo stavan regulator od nemirnice na taj defaultni položaj, na taj isti položaj sve satove i naravno svaki će imati drugčiju brzinu jer ga treba još fino, ručno ga treba ili nekim preciznim strojem što košta zapravo, što bi koštalo i zbog toga zapravo ti satovi ne izlaze baš točni. Ali uz malu nadoplatu kod urara toga se može naštimati. Sad tu dolazi do jedne prednosti. Znači imali smo tu manu da taj sat je zapravo došao neispravan, morate ga odmah popravljati čim izađe, jer isto ta kontrola kvalitete nema. Oni su trebali za taj problem izmjeriti, ali očito nisu, ono što se meni dogodilo. Sad, ali opet dolazimo kad to sredite, sad to je zanimljivo, ovaj mehanizam ispada jako točan.
on ispada jako točan u svim pozicijama. Nakon reguliranja on ide meni +2 u prosjeku, +2 sekunde na dan do najviše +4. Najviše +4. Ma čak kad bi ga nosio svaki dan, išao bi samo +2 sekunde na dan, možda i manje čak od toga. I to je velika prednost. U biti to je točnost ovih skupih švicarskih satova od tog razine Tissot Certina, Mido, razine 1000 eura zapravo, čak i više od 1000 se prodaju i zapravo kad se ono štela vi ćete dobiti jako precizan sat. Ovo je kalibar F6992 od Orienta, navodno in-house, vjerojatno baziran na Seikovim kalibrima, ali on je bolji nego, ja bih rekao, usudio bi se reći, nego ovi Seikovi 4R35, te razine sigurno bolji od toga i on ima dosta dobrih, lijepih mogućnosti koje ću sada pokazati. Znači, to je uz tu jednu manu koju smo napisali, to je jedna prednost što to je sat jako točan. On ima 40 sati rezervne snage, u praksi malo više, znači rezerva hoda 40 sati kad miruje i to vam je zapravo dovoljno da ga vi možete ostaviti na jedan dan da miruje i onda drugi dan ga staviti na ruku i ne morate se brinuti oko navijanja nečega. To nije neka visoka rezerva hoda, ali za ovaj cjenovni rang je ok stvarno. Evo ja ću sam malo demonstrirati što sat podržava, znači koje su mu funkcije. Ovo za kraj videa, možda te malo par tih tehničkih detalja i još ću spomenuti zapravo službena točnost ovog sata je -15 sekundi na dan do +25 sekundi na dan. Zašto je to stupanje zapravo navedeno, što izgleda puno, dakle izgleda jako netočno? To je zbog te nedostatka dodatne regulacije kad izađe iz tvornice, zapravo mehanizam je puno točniji od toga, ali ćete ga vi u realnosti kad nabavite ovaj sat morat ćete naći nekoga, po mojoj preporuci dobrog urara da ga još malo regulira. I sad idemo i na neke detalje što ovaj sat, što ovaj mehanizam podržava. Znači, ko ovi standardni 4R35 tipovi mehanizma kod Seika, ova ima hakiranje, znači moderan mehanizam koji ima hakiranje za ostavljanje sekunde, on ima prikaz dana i datuma. I uz to sad ćemo malo demonstrirati, znači sad je otprilike realno vrijeme je 3 sata poslije podne, nedjelja je, stvaran dat 19, sad ću demonstrirati kako izgleda promjena datuma i vremena. Znači, možete promijeniti dan, znači ima quickset promjena dana u poziciji broj 1. Evo ga, znači suprotno kazaljki na satu vrtnja se mijenja datum, a dan mijenjate u smjeru kazaljke na satu i ta funkcija ide jako glatko, znači jako dobar dojam ima i jako precizno se, znači jako lagano se mijenjaju ti datumi. Sad ćemo demonstrirati uz to, znači ima hakiranje, kako izgleda prijelaz u drugo vrijeme, na drugi dan. Vidite, on polako od 10:30 počne mijenjati, znači ne ide prerano, baš oni stari modeli su u 9:30 počeli, znači 10:30 počne mijenjati datum. Znači nekoliko on precizno kad će točno šljosnuti. Evo ga, 5 minuta, znači ovo je biti ručno namješten prijelaz datuma, što je zanimljivo ili je neprecizna onaj tvornica, to je stroj koji to namješta i onda polako da imamo do koliko sati, do 3 manje 10 ujutro on prebaci već dan. I sad smo vidjeli zapravo tu funkciju promjene datuma, dana kod njega. Što je još vrijedno spomenuti, jedna dobra stvar je osvjetljenje koje sam zaboravio na ciferu. Ono je dobro, ono stvarno dugo drži, to ćemo kasnije na kraju videa ćemo isto demonstrirati, ono jako dugo drži. Osvjetljenje cijelu noć i to sam se zapravo iznenadio, nato probudite se usred noći u 5 sati ujutro, mrkli mrak je, uzmete sat koji je na ormarić i on dalje lagano svjetlo, odlično se vide kazaljke. No, malo, jedan komentar, one nisu bijele, ovdje možda na video izgleda bijele, one su malo zelenkaste, znači nisu ono kao luksuzni satovi koji stavljaju bijeli lum, koji slabije svjetle. Uvijek ćete vidjeti tu zelenkastu notu. Usporedio sam ga isto sa Seiko modelima, zapravo baš sa Seiko SKX.
manje svijetli, manje snaga, ali ja bih rekao ipak u praksi on toliko drži dugo noću da je to, ja bih rekao, jako, jako odličan lum, odlično osvjetljenje i to je prednost velika po meni. Znači to je jedan plus za sat. Dobro, sad ćemo malo pogledati da li ćemo moći malo vidjeti više ovih detalja da vam demonstriram kako izgleda cifer na ovom videu. Evo ga, sad smo malo zoomirali i možete vidjeti, zapravo se uvjeriti koliko je ovo točno. Vidite kako je točan print, kako odlično izgleda. Ovdje se malo vidi prašine što je sada palo na staklo. Znači vidi se kako je to precizno izrađeno, kako to nema u biti nikakvih tu mana. I vidimo također da nisu bevelirane ove kazaljke, zapravo su plosnate što je znak uštede, ali izrada je stvarno mora se reći precizna. I možemo sada vidjeti da ovaj sat isto kuca na 21.600 otkucaja u minuti, što je nekako standard za taj rang satova, nije onaj 28.800, onaj visoki otkucaja, 8 otkucaja u sekundi. Ovo je malo sporije, evo se malo otisak prsta tu, malo sporiji otkucaj, što je za ovaj cjenovni rang standard, znači 21.600. Sad ćemo pogledati kako ovaj sat izgleda na suncu. Evo ovdje možemo vidjeti kako to izgleda na lijepo sunce. Ja se nadam da će se vidjeti preko kamere mobitela. Vidimo kako se odsjajava ovaj brojčanik. Zapravo kako odlično izgleda ovaj Orient. I tu je najjači zapravo kad se izloži direktnom suncu. I za kraj demonstracija koliko je osvjetljenje sa ovog sata jako. Odlično se vidi na mobitelu, kao što vidite sad dok snimamo na kamere mobitela. Vidite da su osvjetljene i kazaljka sekundare, osvjetljene je na bezelu, ovaj vrh bezela, to je 12 sati na bezelu, ili 0 minuta na bezelu. Možete vidjeti stvarno kazaljke se odlično razaznaju. I sada je ovo ću iskoristiti isto tako da navedem jedan zaključak, da li kupiti ovaj sat ili ne. Pa ja bih rekao možda bolje da razmislite neke druge marke. Jedno ako baš želite Orienta, ako baš volite, naravno, ovo nije loš sat, ovo je dobar sat za početak, kao što svi kažu. No što se tiče kvalitete, ja bih rekao da drugi mikro brendovi ili možda neki druge marke poput ovih kineskih, ne znam baš da li bih rekao San Martin, Pagani Design, ne znam baš da spomenem Steinharta, možda bi oni ponudili za malo skuplje, ali puno više, puno bolji sat, tako mi se čini. No daleko od toga, znači kod ovog sata što bi ja rekao je, ako ga uzmete morat ćete uložiti dodatno truda, imate rizik da će vam on doći neispravan i trebalo bi ga malo doregulirati, a ostalo kao što vidite što tiče ovog luma, funkcija, sat je odličan. Evo to bi bilo to, ne zaboravite dati like i preplatite se, puno to pomaže. Hvala vam na gledanju, pozdrav!